Manipur Police की kangbuna operation chatthabada tonganba lalhoulup की म्यूई मंगा खुलाई के कोरोना फागत पंगमले हाइरी पावसिन हाई ngarang security force na andro खुमल सिंह दगी सोरेपा की म्यूई अनि फावंगम की फारब म्यूई सिंह अंदुदे युंखाइबम ननाव सिंह एलाइस पारिहन कुनगतरे लेफम अंद्रो कराम लेकाई अमदी सिंगाकम नोरेन कुमार सिंह एलाइस कोरोंगान बकुनगनी पान लेफम अंद्रो सनापटनी मखोयदगी मोबाइल फोन अनि फंगब ngam अमरोमदा security force na KCP अपुनबा ग्रुप की म्यूई अमा खोंगमन खांगेंबम लेकाई जोन 5 तगी फाब ngamle हाइरी फारब म्यूई अदो खांगेंबम जॉनसन मैतै एलाइस लोयम्बा एलाइस tontonba kungan ipan lepam khongman khangibam lerak zone 5 ni mangol mobile phone ama two wheeler ama fangbak ngamle hairi nakana marom da yaripok bajar dagi security force na RPF legi miyoi ama fawa ngamle hairi farba miyoi do laishram basanta singh elis ratan elis ithoi yakai go homdoi lepam thawal wangkhiam mayai lekai dagi ni mangol mobile phone ama sim card ani fangbak ngamle hairi amarom da security force na thibu humbagi thabak chathabada KCP PWG miyoi ama wabagai lamkhai bajar dagi fawa ngamle hairi farba miyoi ado elangbam jogen singh elis sanathoi nipugo homdoi lepam hianglam mayai lekai ni mangol mobile phone ama sim card ani amadi aadhar card ama fangbak ngamle hairi